Schwabangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo ki kubor na ke jela. UMLA kanong po uba Meral Bonds im mentakasi ula lumpat ba nadu kinong yalam shnong kilong kemi kilong pa kisam labat kiseng bhalang nakabenta banya selok pat phliu jingmut hakabaya dei bat kajing dawaban krishani kajing penkala yakabha thungkam ne ka reservation policy hakajilla hakajing yalang kabalalong haying dorbar kashnong nongpo proper hakate kesngi lawan ru banya shim bentalang do MDC kanong po uba balaji rani kinong sencharge nong pat kiwe ki riu rangba hakabaya katei kajing yalang la penbet hi da UMLA kanong po banyo ay kajing ajing mut nakipaj ba kibalami ban kasyan ya kajing dawa ban penkalano ya ka reservation policy hakajilla hakababu nakipaj ba kilapen pau baki kasyan pat hakabaya dei ba kajing pentrai kam ya ka roster system amdai shu ban phaidian ya ka nadu usnem khat khandai spa hnya puar henry ban beteng bet nang ni shakmat habakran chakilat pathai kubor nakaliang uba Meral Bonds MLA kanong po ulapen pal kajing sngongu ya baro ki balawan ban shimta ha kani kajing phliu jingmut nadu kilong kmi kilong pa kinong ilam shnong ki khun samla pat ki seng bhalang ban nakaliang UMLA udon kajing sokhia halor kani kaba nadu ki por bala dep kala don kajing selok hendrei dangdon kam shu kajing phliu jingmut ban yu shu e kajing ajingmut namar ba kajing pen kalai ka reservation policy ha kajilla kadai kamat bat kajing dawa kabala slam committee we have forgot ke kita kinong dawaru ke reservation policy kinong dawai ban review reservation policy gadon ke committee ai ke start on ke committee bakin penjaya kam semua ke jimut ke junga masuk ban berat dia kalau lada 80% prokasi jenja garu ngan garu junga masuk ya hapi kita na pasyat cari yang boleh Tenda syabar ka agenda dia nak buat bangkira. Kalau bah ni hari boy ni inontre ya office sarkar bon ki bondai na district ke jumi. Bon ki bagi di district. Kata masuk bon persoalan dari komiti nama boleh kepada yang di office sarkar ni 100% ni mat na boy boleh di office sarkar. Tenda babon ni na syabar ki. Napai syar boy rombong blok hadu hanongpo na muslim ijo sudah ni. Jadi kuat bersama dengan komiti yang mereka berborong dengan MDC dan bersama dengan kenapa fit sempian dalam cuti hamtam dengan MDC. Kita dia tak roster, ngakar yang pirot, watang desi tiada break. Mentari kita paksa tak roster. Apa yang terjadi reservation policy? Kami tapi yang kata kami yo kakam kebayo kami yo jam. Hari yang baru izin punya. Rapi bet, doa pipet. Ba kata ka jing boleh mau bagi kena gila doktor engineer kita tiwai kiba ka sponsor ai kata pinok ba kena boleh jungi kiba apa sih 85% ki no kita pas haga winter English kata nak kalian tiwai bagi rupan kiba yo apa 50% ro kila yo balai ada apa sih tempat kasi kita kimla no kila pelia no yang mengasih kepada Nabatan Government of Meghalaya. Bahawa juga por na rongai tiba haga roster haga reservation policy kalong bang 4% di garong ba 4% di president dia. Kani kalong bang binakai ni ka population ni kalong bang 60% sulalong ukasi ka bang 40% start ulong mo. Woi pa ujay penrio. Dia nama bersuhu tentang sarkar kalai yakini riho persen begini 10% lain ni bikin bau tau kau masih 4 kilo ini kita bang ke sarkar mau kimla pasal dihapan terus nama bikin duna apa kimla nasi bang dapat kalau ini 60% isyam yang kata ikam hak jom kita dia minta syuong bang kata rusak sistem betalong bang kayak itu begini kali ini satu senam begini kilabang kapan lo kan dapat population galakio mentama population galakio dikini ki 60% mentama lo galakio dapat ni hai no yang ketiga persen tu kilabang banyak sekilaban bang 1% 10% 1% kilasium nak ketiga makin tinggi 1% kimla persen gampang dapat pentai tapi pentai tu saya kan point ngana lomba ngana shan reservation policy ba makawi ka roster kanang gansho kada roster kani adi kababane ka bagi layo kinya kasi lagi snap ni ila ayini
kita kayak suppose nam baginya kita kan reservation policy kami tahu dah nampak kam yo jam tak ro yang boleh kadang le ke jogi ini kalau boleh sistem asam lagi itu dekat ini bang aku bang fair competition nak benda jam baru ini nilai jadi beliau waktu MME jongka kalau yang usaha sang baru napoka gambar beliau lah ombak kabhahi ba lakas nam support ni bandai 80% dikasih garo manjainya dibanding bagi yang ni nyemlak balik kata bakawai kalau baik rosa sistem ngapai kabha penduk pendam na baba kali kan wara haju in revise baik ya ka reservation policy dengan roster bagi penduduk. Rakani ke roster kadang lagi ke buat bang. Itu kita melak, kita continue. Ya kai ke bagi kemla, yo kan bang malu. Sampai siap mentah kita. Namar kene sini ti. Ka penolong ye ki ban nombor se badai ban review. Tekin review. Yo to kasih janjian karo prapo persen kino. Mereka roster sistem badai dari berikam bagikan nabu usul 1972 kata penolong baru. Kata siapa ternyata belum kemat bagian apa bagian kita nama reservation policy yang penghuni view pasti yang rosak sistem bagian nabu nam sejak naik pak ni pak gay ban yo hak muni baro lakin kan bunta muni pasti hasan sistem terbun wat ni itu ni yo ni sekarang kata ada yang boleh kita so gay ban lagi sagawai pada kalau pak Bi mata kene ka kum bakalong hadu musta tamam bakala ya ka reservation policy serta betang ke BC ne ila hagi district paten ni datu lagi to tambah ka tambah babun kene ka BC pa dementa dengan ekran pat ya kene ka bakham ka dia ka MPSC to prapo proses kalau komplit kasih jasi anda. Sementara lagi kan 40% layahun layabeng berokok. Dia mentakkan dipus kiba supposedly berkendok nak MPSC. Sementara ini lagi sebab tuli dipus kinong apply interview bilang lo kerja bilang lo kira. Kiba pas harga writing test kira belum sang sepak lo tu. Nane cheese pak lo. Ini bapak dia dengan writing test. Ibu sebelum tak cukup. Nama sebelum tak cukup ibu sudah memut bang. Rentas harga rentas di pas masih tak mut dan tak mut cukup. Sekumut bah harga personal interview pada di banyo kam pada di lokal cukup. Nama fail no harga personal interview. Nama kata orang iklan bandong bah karena subjek yang mereka bangi iklan kerana reservation policy. Terkomut bagi lagi mutno, lagi mutno awal meleba. Mereka yang menang personal interview itu, mereka menang personal interview, apa review terkomut bah. Ayat ayat tangkai sampai kata ada aja kemudian nama orang. Ni hanya iklan mentah, kerana iklan ini kekutang hamil, jadi mutang hamil. Kata ada mut kemudian nanya, bayar personal interview. Ngasmode banai mut bang Indonesia bentar personal review kata boleh bentar harga review ka resolution ka bagi lagi keren ka resolution jong ka sarkar Meghalaya ka bakha ka January sigar andai spa niyo ko ni keeping in view the inadequacy of representation of these communities in the service under the autonomous state of Meghalaya in terms of their population. Kabamot kajibun brief yung ikasi, ibun brief yung igaro, but baro kiway pa idat na resolution ng Meghalaya. Laay, yang ini ka reservation kabalong 4% la 4% la 100%. 100% kabamot ini bawat drive, but the 100% tak kaya yang diwaipat in general. Jamanta kapor layak, sanpos dan layak. Habang iba't yang ini population jong
ke population ke jingpun beri ni kasih janji kat kum ke sensus jong snem arja katwe kata mentangi dan hau arpulai sensus jong ki kasih janji kita saupun riu point sampo kedai persen Tigaro gidon life away point sampo riu persen kabam mod ba ki kasih janji gilong khaksan hitam khaksan persen Tigaro. Jadi, ya kan itu solution. Agak paragraf kawan kong lah kedau sepang jong ke population kan ini di Bunbri. Mencaru agak liang kejongah ngasgil. Bayar kan itu solution policy ban review ya kan, ban pencamai pak ya kan. Adin sampo Islam. Kadeng ban yat katum kejing Bunbri. Population ka proportion kadai ban long proportionate katum kejing Bunbri. Kabamut bagi kasih janji agi badan 90% kini orang kampung bat 3 part kini orang kampung na mara baka population yang ke kampung na bidan dang life away persen akan baca fokus dia jadi dan reservation policy kekeren mengkong ya kejimpun baru kabar kekeren ya ke 10% dia pasti 10% ya baru kabalai kekeren ke 10% jong garo la banrum daki weiru kinong chokslong hagoro yel kita kinon na baru ban pendap ke 10% jong garo kata ko ini di go jong garo social policy la di rukhar de hajong no susah perni ulah pendap 10% ke halo la ni iktai ya ka solution policy kepada Simon kijing ya ini bakaladon kijing dawa mana kijing sosial media mereka medin ba 40% la dawa sa kitong janjian itu masa pangin nanti ke sawasi kan sebut kijing ya ko kharau ha debat berbaik ya ke solution bersih debat review baik ya kan dia punya 40% garo kasih janjian tan kata wala kumra ban peniat dia kene ka bahak ka macam bo kejela ini garo sistem ke di bantrikam ka bekantrikam semua hadir bagi menjur ban review ke solution policy gila pendidikan proses dan belum kita ingin melakukan pendidikan proses dan nama dan iya kakum lakaran tu besar dan kurang begini kayak kecil bahkan kami ha kayak ke attachment bagi pohai pun aspak sampumur goro hasil way dan ne takadau ihat ban ikerpat yang berada kurang begini bagi keren ini kita kata assembly bagi dong sedang jauh berdebai kikwa berapa persen yang baru kau sudah berkarya kita sekarang ini kita pun sudah but yang terpat ini bah resta sistem ini kan rekam tang lada la review ke resolution policy dan biar review ke resolution policy kalau start sistem kamla ban rekam nomor balik mengau kita nah itu di kok atau berbicara resolution policy itu apapun kan baru berasal mula penurun kan buat mereka katakan kena ke resolution policy kalau pasti juga kadang kena dia hero kasam jar kampen de resolusi cuba kasih bulan asam bulan haplong bulan cuba dipu bulan cuba benta juga ini dia numla tekam lalu dia kasih ru apa mereka jadi dari baru bulan kanong benta juga ini dia ulah tekam kasau 10% nah tak tahu bantu baik yang kena kam dalam tanggawi review ke resolusi polisi ai ben 10% yang baru kita tribal untuk state ini tangga tak balak ya baik ya terus sistem aban bu kejikan dia yang nak benta Ya kena segi penpau gejing sengungu ya baro ki balayawan bania simbenta akan dia gejing fliu jemu adu MDC benborom ini ki urang ba ki balayawan mi kman ki long kemi ki kpa ki kun samlar kumju iseng balang rugudon balayawan but nakaliang gejunga kum UMLA jong nongpo konsumsi gidon gejing sokya halor kani agi por ke beladep ru ke jinga selok kala don ni dan regi sngoba ni habban dang lek penya kenduk susu ya ki pajba ya ki kimi pa ki samla kirang ba snong ban yo susu ya ke jingmut namar ba ke jing penkela ya ka reservation policy lene ke bah tum kam tum jam po ke jela ke jogi kadi ke mat ka bala slam ke jing dawa kala don la slam gani nak bram penkelano namar bangi layat lenti kemujalam dalasan puwe snem tam pujo sampu ar hadin kani kajing kajing ke kede ke revolution kabalawan
na ka benta kumno ban penkelano ya kane ka bah tungkam tungjam po gejala ga jungi nyai kuble yu ba arden basayu moy plus spearheaded ya gani nang tangi ai kuble ru ya ka sorkar adin ki jinge keren ki deliberation ki babun ka sorkar ru kala don benta ban sengap ya ki jing nagaliang jungi kinong mikmat ru hagi por ki beladep warajar arpuwe warajar arpuar keladon ki jinge keren hayeng dorbar thawan haka bede bat kani ila ju isim mentah hiru bakal ade hi kapor ban review tangba ban review lane ban pentemai kalong hakalenti ka bade bakan nomno seliang ino bakan long balance ya baro ki indigenous tribe ki badon hapo ka jelame khlia ka bi ke jungi jadi ta kadau haga de kesengi hadin bangila yo ban ya fliu jengmut bat ki Pak ba jong ka nongpo honsi ba jong ka temri boy borok kowe kat kepala banyak poi nyaliyo sibun ki jengmut na ka benta kumno begini yo ban ai jengmut sya ka sorkar kani ke jenglum jong akum MLA kani ke sengi ka long na ka benta begini yo ban ai jengmut sya ka government haki ki meeting haki level ki beper ke bengi kidon kamut ban ong make ke bang kret mangau MLA ke bedai sudah de ka jeng temu jong kani ke jeng kenduk ke jeng slok kalong nang mengin bangin yo ya kejengmut di ba will take people into confidence ya kono ka bangi I statement ka bangi keren kalong bet bangi don bar ki ba sedin bat ngi tinggal ya keren mene bat ka sur ka banengkong ka bangi laya menjur lang kalong ba ban ai jing kersan bat baka ka jingi ki ka pemerintah ka ban review ya ka reservation policy i kersan ya gane mensuar ngelaju ya keren ya gane badi kersan mentar ngi keren marba wat adu haka manifesto jong parti ru kala don hi bat bengiyeng halor goto nangrem kan don keno kejing phaidin na goto bat menta kejing keli kelong haba ong review haba ong pen kelai ba tungkam tungjam kumnon pen kelai ka kata gede ka kejing thu jong ne kejing kendu tinggal ayo kejing mut na ki nong song snong ke balaiwan ki la ai la kejing mut kejing ki bana kaliang jong ngala teknut ngala tho ban ngala kentu ya kejing ai jing mut kejing ki ha ka bangi scam bagi jing ai jing mut kejing ki nang ni ini yo banra sigimi kejeng keren ngandang le sigi wewe ku jaka apo konsumsi lan ka tem riboy ru lagi ni shen ngi sai kendu lang bat kinong mikmat jong ka dong riboy ke jongi emli don burom MDC don burom kinong song snong hakiwe ki jaka ru ngi hab ban yo nomar ba managa sngi ngi don kat tungun kidang don shibun ki badan alengtha ki badan hajakatre ki badan ki school ki badan ki snong ki thau kade ka kamram jong aku menong mikmat bang hab ban le saki ban yo e ka view ke jongki nang bangin yo ban ai jengmut bat kano ki ai jengmut ro keeping in mind na kamta ka interest ka jingmentoy jong ki ba nong song snong jong ka don jong ka dong ba ka than ka jungi kum nong mikmat ka temri boy adan ka kom perkhat bangi ha ban perkhat ya ka interest jong ka temri boy ka bi ka jungi bangi ha ban perkhat ya ka interest jong ka khasi jengtia bangi ha ban perkhat ya ka interest jong ka jelahi borok kowe kino kimat ki bangin sim ngini keren ngini kimat kandai be nak mentang jeng mentoy jong babun ubalang tena mar kata nga kentu ya ki baru kin so mahaban yesha ban ai ka jeng trilang ka sorkar kalau mau very positif ka jeng sutu ko jonga ya ki expert committee mentang singi ledep ban notify ha ka pakin don ki expert nak liang jong ka law nak liang ki economist nak liang jong ki start science ki ban don bentah ha ne ka expert committee ya ka bala notify mentang singi ka siterik ke jong ujun jong ka snem arjar pulai ban ngi scam Bana kaliang jungir ngiyo ban ai jengmut sya kene ka komiti nang beki ikinla ban penmundur ya kene ka polisi mar ban sna ya ka polisi kam de ka kam ka basuk ban ngi sungthu idon kam ki khau perkhat ki ban frame ya kene ka polisi ban ngi scam ba kene ka sinjam lang ba jong kene reservation policy ka bangi don ngi scam ba kan serve ya ka purpose jong ki community ki badang sadin habangi ong reservation kamut ban reserve kerpang ka kuata ka baha ka kerpang na ka benta ki society ki community ki weaker section ki badang sadin nang ba kan serve ya ka purpose